Ikaze ndi umugaragu w'ibyegeranyo n'amakuru Pero ngiye kubagezaho amakuru akurikira. Umuyobozi w'intara y'Amajyaruguru ya Kivu yatangaje amakuru y'ibyabaye mu mpanuka y'inkengero ya Kivu y'Amajyaruguru ahagana mu nkengero z'umujyi wa Goma. Ubuyobozi bwatangaje ko 23 bapfuye, 50 bari kwitabwaho, abandi baburiwe irengero. Abagiye gutanga ubutabazi haza ku isonga RDF, SADC n'abandi. Kuva intambara ya M23 yatangira nibwo M23 yafunze imihanda nka Gishasha na Bweramana, nibwo abaturage bafashe umwanzuro wo kugendera mu bwato ari benshi cyane, mu gihe ubwato bwari busanzwe butwara abatarenze 30 ariko ubu bwari burengeje abantu 30. Ubwo bwato bwavaga mu gace ka Minuva bwerekeza mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru ya Goma. Bwarohamiye mu gace ka Mukwinca. Nkomeje kubashimira abantu mwese mwagiye mukora subscribe na like na comment. Abandi bashya mwese mugeze kuri uyu muyoboro mukore subscribe kugira ngo muzajye mubona notification mu gihe twaprodinze video, kugira ngo amakuru atazajya abacika. Nk'uko rero ubu bwato ngo bugitangira kurohama, uko bwagendaga bwibira bumanukamo gakeya, niko benshi bageragezaga koga, ababishoboye bagatangira koga bakoresheje ubutabazi bw'ibanze, ariko benshi baburiwe irengero, bapfuye. Abatanga ubutabazi baracyakomeza gushakisha benshi cyane baburiwe irengero, uko imibare baragenda bayitangaza y'abapfuye n'abandi babonetse nyuma, nabo bari kwitabwaho mu bitaro, uko abandi baragenda barakira n'abarakomeza kubaho. Ndaza kubibagezaho, mba update amakuru yo ndaza kuyabagezaho 5 kuri 5. Uyu muyoboro kandi dutanga ubufasha, twamamariza ubuntu. Ukeneye kwamamaza watwandikira muri comment muri video y'ubukurikiraho turi bukore, turaza kukwamamariza. Uyu muryango uharanira inyungu z'abanyamuryango. Buri muntu wese kugira ngo gukora subscribe ni ukwiteganyiriza ubuziraherezo. Uyu muryango waziye igihe. Tugarutse ku makuru, nk'uko umuyobozi w'intara y'Amajyaruguru yakomeje gutangaza, abantu ngo 23 bahasize ubuzima kubera impanuka yabereye mu kiyaga cya Kivu, ngo bitewe na M23. Intambara yatangije nyuma y'uko yaje gufunga imihanda nagiye mbabwira itandukanye. Iyo mihanda nibwo abaturage bafashe umwanzuro wo kugendera mu bwato ari benshi cyane, bikaba kubera ko ubwo bwato bwarengeje ibiro bwari busanzwe butwara, niyo mpamvu bwarohamye, kubera uburemere bwari bwiyongereye cyane. Murakoze cyane, ndabashimiye abarebye iyi video n'abumvise aya makuru ateye agahinda n'akababaro. Ndabakunda cyane, naho kuri video y'ubutaha. Bye bye.